Gefên Tirkiye bi derbasbûna bajarê min bicê bandoreke neynî li ser tevgera kar û bazirganiya xelkên bajêr dike. Piraniya Kelûpel û pêdiviyên welatiyan ji Tirkiye tên devera min bicê diriya bajarê Ezaz û Carablûsê re. Bazirgan dibêjin goliv û tevgera bazaran ji ber tirsa li ser çarnivîsa bajêr lawaz bûye. Her wiha ew eşkere dikin ku hêza Mertala Ferhat yên got Tirkiye piştevaniya wan dike berdewam rêl pêş hatina Kelûpelan digirin. الأسواق جمود بالوقت الحالي بسبب الطرقات مسكرة عم نبيع. Niha bazar sar bûne ji ber ku rên derdora Minbic hatine girtin û nehêlin tiştek derbas bibe. Em jî nizanin wê heya kengî ev rê girtî bimînin. Ji ber vê yekê li bazarê buhabûn çêdibe. Ji ber gefan jî bazar sar dibin. وأسواق بتصير جمود من التهديدات يعني لما يقولوا بده يجوا عم نبيع. Li gorîvan dîmenan li bazarên min bicê jiyana welatiyan bi rengekî asayî birêve diçe û hemû cureyên kelûpelan li dîkanan têne dîtin. Lê welatî û firoşkar behsa kêmbûna kar û buhabûna kelûpelan dikin û diyar dikin ku gefên Tirkiye bandoreke yekser li rewşa aboriya bajar dike. ما حدا عم بيستجري بجيب بضايع في خوف کەس نەوێرە تشتێکی بینە ترس هەیە لە ناو باژار کار جی نەمایە خەڵک دەترسن ئەم جی نزانین وێ چ چێ ببە هەر سەرێدەمێکی ترک گەپان دیکەن لە بازاری جی بەهابوون چێ دەبە وضع رند بو ورادي ما كيش داري هونته وقت راجرتن وضع تشكي يعني خربت بو تشت بهاد به تشت ما اثر بك يعني كشعب لي اثر بك. Diriya vê xala ewlehiyê ya li bakurî min bicê xelk, Keskayî, Celûberg, Amor û pêdiviyên cor bi cor ji Carablûsê derbasî bajêr dibin. Esayişên li xala Ondada didin zanîn ku ew kelûpelan piştgirîn dikin û diriya barhilgirên navxweyî derbasî min bicê dikin. شینکایی خوارن و هر تشتی دنج مرتین. ام جی باش پشکنینه دکن داگو ام اولهیا باجر بپاریزن و ریل بر اوتومبیلین بومبکری بگرن گو چتو چکدار مرتالا فراتی دخوازن وانجمره بشینن. اوتومبیلین گوش دروتین اموان ودگرینن. لی اوتومبیلین دوری بن اموان در باسی ناف باجر دکن. Di bîstûnehê Adarê de hêzin Mertala Ferhat ev dergeh sê rojan li pêş çûn û hatina xelkê û tevgera bazirganiyê girt bi behaneya sedemên ewlehiyê. Lê çavdêrên navxweyî dibêjin ku girtinariyên di navbera min bicê û deverên dijberiya Sûriyê de rû dide di heman dema ku Tirkiye gefên tund li rêveberî û hêzin wê deverê dike. Ev xala tekane ye ya veguhestin û bazirganiyê di navbera bajarên Minbic û Carablûsê de. Rojane bêtirî sed bar hilgirên kelûpelan ji vir derbasî min bicê dibin. Li gorî bazirganan gelek caran ev rê ji aliyê hêzin Mertala Ferhat tê girtin. Ev yek jî dibe sedema buhabûn û kêmbûna kelûpelan. Îvan Hesîb Rûdaw ji xala Ondadat Minbic.